Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen. Karbi hampanga sungotum kithodon pakajoini ningkaning koi thongkep kaching botang Karbi Anglong le puthot kachelong thujia phan kengka misi kachijo methang Karbi Anglong de phelang keche ke be rideng pen pajok nang jipu litchong rong phar katsa KSYC KSE lapen pregjam Karbi hampanga sungotum konata dimsi Karbi Anglong le phelang ang tan pen kebang keche ke be atum kachirai pidet adim RG dingkluipen aseng tongkachi bidundun ason thotsi Bini pai ni pai thong ke pra isiar ni le thota phuloni utor borbil angkang reng journey number 2 along karlitang telasorteron chiri troxy miadi pota dolor along le keche ke biatum aron repin pen chirai pidat pobirta longsi pregjam Karbi hamphang song chipengsi methang Karbi along le chilong nang jipusi adim nang homri tunlo Bangso di mati along lialong kethek ponlong ke chiri troxy along lialong ke cheke bia so atum cherai pi thipsi hembrit chepang chupon am horsi thek ponong ro son thotsi pinang an along li aron ri pen ke do ke cheke bi aso atum tangka paisa pen Karbi akhai kilu wokpu our side to NC pholoni revenue circle mondo SK atuma phan tangka Lak isi hini pen aluk bisi pina analong le chirai pon bomsi nang pat bomlo pin purme kedam tang ningkan kep aprang ke tarabasa hanbu kala pen bor bilang kang along li lake sai chuti ki along li sai de bonta non ningkan kep aphi thua bang pinang an bor bil chot kali reng jaroni block 1 block 2 anta nangklang tanglo lasila puson tangkal lak isi hini pen kachelar along langchari donde pulote non ke bang jilang ke tarabasa lapen hanbuka arong ke keche ke biasu arong nangke manjiang ring theta lapen der dilu son sipini bang so asai kam mati land demarcation along non owi phuloni revenue circle mondol rang mokrang bi lapen SK long kirong piatum cherap chitu donsi long le ko ando mapu lakha pon long si karlitang tulesor teron along le puthot kachelong thujia phan kengkam isi chijor pon long lupusi nilituma pherang ke thengno nangning jidu News Desk Report Karbi Anglong News ইয়াত উত্তৰ বৰবলী অৰ্থাৎ হাওৰাঘাট এলেকাত ইয়াত বহুতখিনি কাৰ্বিসকলৰ মাটি আছে য'ত নেকি জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰি ৰখা আছে বা অবৈধভাৱে বসবাস কৰি ৰখা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এটা 13 ঘৰৰ 13 পৰিয়ালৰ এটা মাটি হয় ইয়াত আপোনাৰ 15-16 বিঘা মাটি আছে সেইখিনি মাটি দখল কৰি ৰখা বুলি এটা খবৰ পাইছোঁ আৰু সেইটো পৰিষদৰ পৰা লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফৰেইন চাৰ্কুলাৰ পৰা তেওঁলোকে আজি গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই গোটেই জোখা মেলা গোটেইখিনি আজি কৰিলে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে আমি স্পষ্টকৈ আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো জাতিৰ ভিতৰত বা জাতিৰ মাজত সংঘাত হোৱা আমি সেইটোও নিবিচাৰোঁ আজি বেংগলীৰ মাজত বা বিহাৰীৰ মাজত বা কাৰ্বিৰ মাজত বা সেইখিনিত আমি এটা সংঘাত বা এটা বিশৃংখলতা হোৱা আমি সেইটোও নিবিচাৰোঁ কিন্তু যাতে যিমানখিনি উত্তৰ বৰবলী হাওৰাঘাট এলেকাত যিমানখিনি অবৈধভাৱে দখল কৰিছে কাৰ্বিসকলৰ মাটি জানি বুজি দখল কৰি ৰখা আছে কাৰ্বিসকলৰ মাটিৰ ওপৰত জোৰ জবৰদস্তি টকা খুৱাই মেলি পেলাই জোৰ জবৰদস্তি মানে পটাখিনি বনাই দিয়া হৈছে যাতে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে নিজেই বিবেচনা কৰি পেলাই সেই বেংগলী হওক বা বেৰুৱাল যিমানখিনি জাতি নহওক কিয় নিজেই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰি পেলাই যাতে সেইখিনি মাটিখিনি এৰি দিয়ে আৰু আমি বৃহত্তৰ যিমানখিনি হাওৰাঘাট এলেকা আছে আমি প্ৰত্যেকটো ঘৰ প্ৰত্যেকটো এলেকা প্ৰত্যেকটো ঠাইত প্ৰত্যেকটো স্থানত আমি এইটো চোৱা মেলা আমি কৰি আছোঁ আৰু আমি কেইদিনৰ পূৰ্বে আমি সেই গোটেইখিনি তথ্যটো আমি গোটেইখিনি আমি ওলাই মিলি পেলাই আমি সেইখিনি গোটেইখিনি আমি চোৱা চিতা আমি কৰি পেলাই আমি চৰকাৰে যাতে এটা সিদ্ধান্ত লয় আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ যাতে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কাৰ্বিলৰ যিমানখিনি অনা অসমীয়া যিমানখিনি বেংগলী বিহাৰী বহিৰাগত লোক যিমানখিনি আছে যাতে সেইখিনি কথা তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ নিজেই বুজি পায় আৰু নিজেই বিবেচনা আৰু বিশ্লেষণ কৰি পেলাই যাতে মাটিখিনি যিমানখিনি তেওঁলোকে দখল কৰিছে যিমানখিনি মাটিখিনি তেওঁলোকে লৈছে সেইখিনি বাটে যাতে কাৰ্বিসকলক উভতাই দিয়ে সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ পৰা এটা সকীয়াই দিছোঁ বা আহ্বান দিছোঁ আৰু এটা অনুৰোধটো জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা পুথত ল non ilitum penangan lang lo dakla PGR la pen VGR angkang pi eviction ke claim nangi puke chehang hangkong lo mentune high power committee pan koipo mentune high court pan koipo mentune kela claim bang tumang bong che koipo mentune alo avi koipo hala posonok se parting res theklong lo ta hala so PGR VGR penan partame dak uttor borbil la dak hawra ghat long jasemet hawar ke hat long bangke penang an Karbi tumalong le bang la non hetame alang tum napak lang lo
tuning head jong tame longle bang duplicate la person isi longle pata bangke fuluni circle ben isika issue hala bangdo hala bangke tumke chengsi bangke ingsai po kopia potsi ki pima longle pata longle hem fu dollar along le longle koson se pini keche phandang longle pata bang pidet ma komara mondol ma komara ere ma ayaro ma laben komara sk ma hala bangke tumke sodak pen bangke ingsai pinre me lapen Karbi Anglong Termas Council Kacharia CM ke hai tum lapen jasemet pet alang li tum da council Kacharia tum lapen la doana tum same alang la solong bangke sodak pen alang tum pin ingsai ni lapen la bangke alang li tum ingsai pemi nangi kali tem monon fit tum da la sobang bangke man bombo lapen non hala sobang kaching sai sek thia joini mangsi pini bangke ongdung ke chetum bangni tum ke loy pak do upukai na chi odlok la loy pak do punang chi odlok banga jakong komata ko pike nitum long loy chet do nitum ke revenue pi bom nitum long pata do pu apata along le hem pu do kok tamela sobang kaning dia jakong komanda pike SK ero lapen mondol atum la bangso komara mondol komara ero mahala sobangke non la longle phelang longke dake parti alam tabe song lam tabe dhorom lam tabe elong le along bange la puson bidilang no ke klem hala dak mangke iri dong cirung pone kapat herak mone ka bisar pone ahem tong cekom pone hala bangke non karbi tong bangke la bangke itum bangke non kacidia dia por hala sobang jasemet kali lapen jasemet pet bangke non ladak tame ekeche hemlo dak bengali hemlo ladak bangke edon karbi hemalong le teron hemalong le ladak bangke alang litumang cerai bor idel ladak bangda cirikri phos ladak bang long le cerai bor idel lo tala dak cedan bom lo tan non anda ladak bangke chok cidet lo ladak keche tumda papun da long le mondol SK tumle bang dada papun long le palang da long le ladak angton hemkom hemrai da long le ki pun ke lang hai bang da war sai pibe dak thur pak la poson si man deti bola sipini ladak ilun apor chiben sedak bang lo pena uttor bor bilang kang lo longko ansi ronri pen ke doma rongko ansi ke chok ke doma halo so bang sil tuma hin pen bangke pini nang kohurian bang lo ladak pini ladak mang la vijiarang kang pilong la si pini ladak le thotame la so long le bang si pini punte kang lo alang li tumana ing samjin men si pulo kache bhong gachar bo kali nang tumalong le kali pu chichini lor panang tum phan dak pen thornoi dam noi kali pulotang te suluk so dak tame dokok po bang si alang li tuman bangke klar dak pen mang pachini pono hala bang lo jasemet pen bangke Towar kawidata jo risorong hangara tum asyang tong kachipi lakhain gore hini soropathare misi constituency ka parlopon thongnok bi polling station alo abarem jogot singing ti ahem het number other right wing risorong hang arong RJ road atowar kachitok dun kacheleng atowar kedam kebang akisung keman mumar so tum lo kachali ahem kedam kebang apor hot sendel king of chitilup krai pensi parpon bom nang bom la lapen matnia bang phubang phiki sukyun e kachetong apora hot 108 ahem konglong anta bangoni lasinon prabjin pen risorong hangarat towar kacheleng akisung kimman pen mesen kacheleng longji aphan KACCEM Dr. Tulira Bronghang lapen PWD in charge EM atuma phan risorong hang arong aratatum pen pherang ke bitung kahumri dama pora hot lamthi chuning ridun jongsi MLA kilik aprang bangso towar nang pali thek thepelote BJP asong aphan kilik mate election jokpon thek thelopusi nang pachini don news text report Karbi Anglong news pini nalitum la media korte tum ke bang nang home report nang tumhan nang churo lo paske bangke the man nang hang nang ko bangke tak ni tum ningkan ko an pe ni la so ali rong ali pulo la kiding uta kali mitar thong kep bak sidui mitar thong kep bak sidui sita me anukan ta la puna thua li bangke han atwa dak jogota hem ti bokhalos ta me sota ni kan krip phone dulo lang rame nang thok the delo lasinon BJP sarkar non ta ni ditum la tulura ma hang kasi chokha banglo nani ni te bang kherap ani mi pu tasinil tum ta la rong hang rong ali bangke mitar da ding e lasi la non election apang ni tum ta nang pinai boloyo sen lewer stame sitani tum an kan mang matiduk la so towa kechelat usomar tum ta skor ke dun takyan kisuke un e kasiksak Laos, hol bike ki dutum non gari dutum tam tahem tapon idelo. Ali biprong lo smart sami skor dun tadak arja road anwan wi pulute lata ko nini ngasi ko anormal smart tum tak siksak skor ke dun keba la sinon na bangke la turam sar phan tak chuning rilo la si la pining la election se aprang nil tung tame la kechelat mission phan nang thok nai phusi ni tumke nang pinai phusi ka chuning rilo nang itu marong takon bak la ke aning kan bang ke du ulu ni lita hak
nilipu dum dame dak se dolo oh las Oke kon bantu. Jake bane isi alam pudam lo pute media ko ti to ke haitu nali tumhana chufa alam the la pulo ladake daha nikan thokep apang pang sikedu mane kai wan lo kai thom akesar tum dam eta nili tum non puta la so to ra rong hang rong ali long mane non kwan ne em ke long tang me ke long tang men tu pe ne la so ali bang ke thok the ba ke pitang do ta me ne ke pitang do kok sita me ke klem ma tu ma contractor tu ma ho ka we la pen ni sen pen non la prap jin pen la non BJP government ta ngang ke fo ke chok li lo la ga non prap jin pe election na prang na pa thok da dia phasi non eri tu ri ram phanta chuni ri lo non kadom bai du phanta chuni ri lo la prap jin pen dak nang pa thok prap ji phan election na prang sen gebel nang pa thok te ni tum rat tum ani arok po na pen ke dam ke bang student doan rat doan don rap ke bang doan dari motor pen le bang sita alon pen bang lo po dam lo po la so phan no na pen doan student do lang pen bo ke do ki su ke un hi apra ke hidi ke dai kai ma si dong pen bo in hana ju si ke dam nang la si da ka bang ke rat tu ma ke sing da delo don rap ke bang da ke sing lo in han dong pon bo ke am dami an lo tivel ka we ring ka we apra ke hidi anat alang pen bo si ke sarang la si ke su ke un eta da ke kom ke det ajok da so ali non ma prap nin pen kadom bai do phanda sining lo tu re am da sining lo la na pa tho election na prang na pa tho wi phon si ni tum ra ta hin pen na chuni ni jun lo ni tum ta nang je lo la si to war bang ke nang sob lo la si wan vek nang ponon election na prang bang ke nang thok vek nang po ja lo ni tum ma khabe so to war nang thok thi polote ni tum ke mane bhota jok je lo pe alo jok thek thelo ni tum ke amon ma si pi thek thelo la non election na prang ba na pi vek nang po ali bang ke da ke don angton lo don drop ni do don drop don trok ni do kita la ke dom hidi ke klem ke dam tum ta la lok la ke national highway ting lo la barikha te em barikha holo pote ekdam tractor ban pali ta haino lapeti la si em ni tum de le ke helata lo e pinila hidi ke pusi do ko ang se ma la si na chela de nang chela lo comment tu me pen ta la pu ke nang thok the pen hang thok ta bodan ni pen hang phuke kon ni la FDC government hot pen ta congress government pen ta nang thok the lang la sinon toleram sar phanda chuning ri lo la sila non ningkan la so election aprang bang ke la po so li bang nang pi vek ni pulo Oke tang la nak na tum la monjo la kila long bang ya public interaction amai ti paman pon la so na to tempura lo ton ti panjun do mara to luar sa hola so hot bang ke pin po lo ke ni li bang te chini unde setami pidon bang do pusi puki pu he setani li mang pate chini unde terno anta yo ya ta thek long le de long thek bang ki tapi la so wa li bang ke kipi betai do pig lo bon ho setami la not bhani tum chodia ti pusi gar yo long he la sila so bang kali non bang ke akam da klang nang pu la pulo mane chupaning ding chu dor do non bang ke betai yang ong se All Party Hills Leader Conference APHLC song Lochin Langsu Inglong Harvard Arlo along song kipang tangjia phanpura mai kang nida Son Silang Hin constituency Lapen Singhason constituency ke palo Salabor Binhum Lochin Langsu Arat Anglong along APHLC song atom mai kang nida bangso mai kang nida mahut Salabor Binhum Lochin Langsu Arat akisung alam the hai hui setame chingki chithanpo bonta non Karbi Anglong Autonomous Council atum Lochin Langsu Binhum Anglong along hydro project ke pangni ponji po along che don thek thipusi APHLC songja po atum pen pherang ke theng lam the chipaklang po
labang so mai long alhia mana pengpen APHLC lamjai sarpo angtong indikator bothalang su Alicia Maipu Bikram Hansi Korsing Timu Sersing Be Laben APHLC Women Wing abitung adum sitami alhia mana pengpen chitang don si halada ki doara da ki sungalam thia mukha hai hui chingki chithan ponpen misen ingsam jinpen mai pichurpo tang tiang tonalam thekaning ji ponalam thile arju ponsina News Text Report Karbi Anglong News Chin lang su la pen bin home ta ka ra da tung ni tum han nang chu pha teng pen ni tum tame ikeng pen tame nang pale lo internet kep sil kep long ra tum to wara we ja da we same nang pale lo nang ka pale nang ko kalam bang ke ithewe dalam ada ka ni tum Karbi Anglong Thomas Council tum NOC piat lo APDCL pan je Hydropower pump dak kasemar je pan Kasi labang so kasemar je thai bangke alang roi la marlo chin lang so roi marlo lapen ladak rong kri siarat labang so rong kri siarat bangke jong si ladak power dem jong sinang teng lok lo dangte power storage tong hopinya dem jong sinang teng lok lo dangte dakke longle bangke lang bangke inglum lut po hokolam nasilak lang rong masih inglum lut po lapen hidi longle pelang kami inglum lut po la so teng pen Sinisi ladak rucin lang so rat lapen bin hum rat tame laso project ke dak nang biri itum cekroi kri pusi mohejong rong sa pename pachini ponlo rat do anda pachini ponlo la anda kalilang Karbi Anglong Thomas Council CM phan tame ladak men lupa jil tamen lasi non bangke nilitum tame ulo je lake rara tum yong si chok chip lo tangke IPSL si tumke kai ke tame rat rong si dolo Rara tum kaci song long ni tum arjap dun ko pasi ini labang so mai long ni tum bang lalu so pathang ap dun long lo kaci ni teng bangke kaprek la North India nat hai la so project la puna si ke claim la so project mata la puna si mata hai la si ada Karbi Anglong lo Palm Oil Growers Society la si labang so society tum ke damtang ningkan clear prang penta chu apply dun bom lo Karbi tum de la society bangke lai company kali society from catching room pensi self help group son pinchong sila tum society si semarlo rubber grower association ko son si palm oil plantation society ko si semarlo la tumbang paper submit dun lo ajat lo Karbi Anglong panta palm oil bangke visible lo ko si banglo scientific report bangke aman non bang kachi plan tu bangke that Palm Oil Grower Society tum kidun allo an bangke aron an bangke non bangke company tum kidun de company tum kuson lo kidun longke niliam non da men ko Patanjali lapen Godrej company is Karbi Anglong 8000 bighas lake Patanjali tum hansi piderlo NOC piderlo council tu lapen West Karbi Anglong bangke Godrej tum pan 7000 bighas piderlo la ta council tum Dak Karbi Anglong Farmer Palm Oil Grower Society atumpan war chor pensi direct company teman si pider. Kulon de non bangke company teman sang si one lo kulon tangte dakke company tum se jatan claim ko. De non la 8000 bighas lake along lesi 8000 ke NG pugali lake nursery pancho claim ke AG. Athima 8000 bighas chot la tum company rengre 7000 bighas chot ke rengre lake just nursery arong aklim ke e pha la so aklim si all over Karbi Anglong ke AC non apir the pen Karbi Anglong ke akla Karbi Anglong along le masi palm oil akiti si pinchong den angin lage company a aim lo athime company lab du nahi athame 8000 along le la tu nursery fan long lo la 8000 a nursery ke thidung angke itum palm oil rong ke chiri si pensi rong in koi beji di lonte menangan asuri ke lage menangan asuri bigha nahi di la sinon la palm oil la company tum akit joy arong itum Karbi teman ki pieret ke la ke akit joy bukan tum mathari company itum sikai sikali adulis tangan nok isita hisab du ala so la lang itum pulo akit joy po chuen du nang edunang ko mati di hala company tum ke ki e thai Karbi se akit joy nang pi nangli long le si nang long si edami matiti laki e dam pen ke company long si la so long le ke dam ju company tum si hisab pon det po la pen non nang pan akit joy nang ke ron matiti la so akit joy nang ke ron ke la tum nang si endun beki lagi
lasi nile tum pulo Karbi Anglong Autonomous Council latum aron repen NOC kipidu Ramdev lapen Patanjali lo Godrej latum pan immediately che withdraw nangi jong si palm oil khiti claim ip lotande Karbi tum claim tuna komane hanse tum teron tum England tum pacho claim na ta inut pen suri 50,000 bigha to ho 60,000 bigha to 1,52,000 bigha to la son ke claim nang ni idon pen claim nang chiri pho claim nang chiri kep claim nang kalimat itum soka chitiki son cita apir the pen Karbi Anglong benosi palm oil e tip te tum kapre khiti ke claim ya thai dulang ma awi lo ke di cek hirin dan itum kenang ko kai pu de itum inang ko itum kadu ko sok de itum cui nang ko hansu de itum cui nang ko lahai ka cui je thai ke palm oil arong ji elap itum i thai dulang ma awidet pugadi lasi next generation ke palm oil la khiti blonde lake company inut ari deng sidam jui company inut si tum hanang parisim cek Patanjali tum si Karbi so Homas Karbi society ban ke nang tum cek ko Godrej